أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل آمن وأنتم بخير Allah tawni en hikka yo tawnu en ko fewi so tawnare en kadi yo taw harako e yafaɓe si ƴettita ya rabbal alamin haray musidɓe julɓe tedduɓe haray en fotti hande kadi ka page meɗen Facebook lawol kisal ɗo ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahmani wonde nden e nder laken e nder Bruxelles fi darsu meɗen wowɗon ɗum ko mirasun nabiyyi sallllahu alayhi wa sallam ndondi moƴƴere naɓayde en aljanna woɗɗina e yiite jahannama ko ɓurnaɗo tagi fo ngon o wiyeteɗo muhammadu ko accani en kon en fottiɗo hande kadi yewtugol fi ɗum ɗo haray noon kala ko fewni ko fi ɗum woni ko yewtete mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo en so ƴettita en yo huuru en ko yaaforo en ya rabbal alamin neniraɓe tedduɓe bandiraɓe tedduɓe babiraɓe tedduɓe kala ka wawɗo wonde aduna on musidɗo moɗon Abdallah Diallo Bruxelles salmini on salminago dina salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon onon wonɓe darude e onon daroyeɓe kadi inchallah jeeyaɓe yimɓe aljanna yo Allah yaafo mawɓe meɓen fatiɓe ɓen fop maɓɓe kala koɓe wopuno yo Allah yaforɓe saabu yurmede makko kala koɓe hawrodirno e sawaba yo Allah yoɓɓirɓe ɗum natal jannatul firdawsil ala yeru luttuɓe hoori gurnamɓe yo Allah ɓoynude maɓɓe ha wawa so tawi luttay musidɓe julɓe tedduɓe Allah ko moƴƴo Allah ko moƴƴo Allah ko moƴƴo Allah tawnuno e ñalande arafa rowani hikka kadi o tawni en Allah newnanno e wawɗen horugol ñalande arafa rowani hikka kadi o newnani en wawugol horugol yo Allah taw hara o jaɓani en golleji meɗen ɗin fop ya rabbal alamin haray mo hoori ñalande arafa hinini hiɗen e arafa nini makka to fewndo kamɓe arafa ɓe iwi arafa ɓe yeehi musdalifa enen haray wonirɓe e nder Europe no luttani en leereji seeɗa ɗo haray inchallahu enen kadi waweɗen huntagol kadi toroɗen Allah yo Allah taw hara o jaɓani en hara o yaafike en bakkatu hitande feƴƴude hitande arore musidɓe julɓe tedduɓe komi andintinta ɗo komi andintinno hecciyangi kon yoga e neediji iiti ko honɗum fuɗɗorten taw ko kabbiraɗi ɗin haray a partir de hande ɗo ka salminɗen ɗon geeƴe ko ɗon fuɗɗotoɗen hande kadi waɗugol kabbiraɗi ɗin habbirgol ngol fi honɗum nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki wo ñalande iidi wo ko ayyamu aklin wa shurbin wa zikrin wa lahwin mubah wo hara ñalade iidi ɗen ko ñalade ñamugol ha haara yara ha ɗum ɗita janto inde Allah kadi ha ŋooɗa fija kadi ha ronka hara ko fijodare woni ko dagindu ko ɗum ɗo watte ñalade iidi joni noon jemma iidi on haray ko hande ka alkamisa ɗo sen juuli geeƴe ɗen ko ɗo fuɗɗoto ɗe wi'ude honɗum Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ko ɗiɗo fillinnoto ɗen inchallah ɓaawo kala waɓutu kala nde andituɗa ko ɗum ɗo hani wongol gimol mangol jogandema hande e alkamisa on ka salminɗa ɗon geeƴe ɗen ha balɗe tati wattoraɗo ñalande iidi nde wona balɗe nayyi ko ɗe wiyete ayyamu tashrik kala waɓtu mo salminɗa itta ɗum ɗo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila ko ɗum ɗo hande wadde jonno si yehi ha weeti jango kadi en salmini subaka hikken ɗum ɗon kadi si ɗum ɗon gasi hande kadi haray dayen ittu kooƴe koyen accu ittugol kooƴe ngol haatuma iwtuɗen ka iidi ɓay en juuloyey iidi imma ka juulirɗe ma ka cuuɗi sen arti noon nde ɗen ko honɗum waɗoyten hande kadi ittugol kooƴe ngol accen ha arten haray no hanani en hande kadi honɗum lootagol ha laaɓa pos waɗa fuuti e sabunde si ɗum ɗon gasi anniyo noon hande kadi looto ko wiyete kon longal ngal sa gayni lootagol longal ngal wujoɗa nebban uruɗa wa'itoɗa parfum ɓurɗo e urude ɓornoɗa coñci kesi pul si tawi hara hino woodi si tawi ɗum ɗon ala haray ko honɗum wonɗa wadde woduɗi ɗin ko wuppaɗi ha laaɓa paasaɗi ha ɗi ɓowra yor hara ko ɗin ɗon woni ko ɓornotoɗa
ƴetta sonnajo on e fayɓe ɓen fopp yahu juuloyon ka juuloyte ton si tawi hino woodi, si tawi ala haray julnuɓe ka suudu ɗon haray hino sella. Musidɓe julɓe tedduɓe, haray ɗum ɗo woni ko watte kon. Si ɗum non feƴƴi ko honno non iidi nin juulirte, si tawi Allah hoddiriga ka suudu woni ko juulata, haray iidi ko darɗe ɗiɗi pet. Ɗen darɗe ɗiɗi ɗon kay ɗe noddinantake, ɗe darnantake, ɗe ruƴƴantake. Darnde aranere nde sa dariki a winni Allahu akbar, ko oɗo wiyete takbiratul ihram o. Oɗo watta kadi ɗi jeego e hoore oɗo. Allahu akbar, Allahu akbar woni tati, Allahu akbar woni nayi, Allahu akbar woni joyi, Allahu akbar woni jeego, Allahu akbar woni jeɗɗi. Sa gayni ɗo jeeɗiɗi on fuɗɗoɗa ɗon kisan alhamdulillahi rabbil alamin ha fatiha on gaynoya. Sa gayni on ɗon watta ɗon sabbihisma rabbikal a'la. Si tawiɗa hunje, sa hunjayi kadi hara yiidoy to e qul huwallahu ahadu e inna atayna iza jaa nasrullahi haray no sella. Sa immitoyke noon ka darde ɗiɗa ɓe waɗa ruku on ha gayna, ɓantoyoɗa sujja immanoɗa darde ɗiɗa ɓernde. Takbiratul intigal on inna Allahu akbar ko ɗo immorɗa. Watta ɗon kadi Allahu akbar woni ɗiɗi, Allahu akbar woni tati, Allahu akbar woni nayi, Allahu akbar woni joyi, Allahu akbar woni jeego. Fuɗɗoɗa ɗon kadi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim yaha ha fatiha on lannoya. Sa gayni fatiha on watta ɗon hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a. Ha ngol ɗo kadi ngol yaltoya yaha ka koppi ɓantoɗa après sujjoya ɓantoɗa tayyoɗa salmina. Si tawi hara hiɗa wawi wadde khutuba waɗo, si tawi a wawata waajo ɗon ɓeygure manen ɓe julnoɗa ɓen inna Allah tawni en hikka yo tawna en ko feewi, so tawnata en yo yaafo en so ƴettita. Haray mi anditinan hoore an ko ittugol layya, haray ɗum ko sunna tentinaɗo wajibi wonande hoore kala marɗo. Andintinaɓe ɗum ɗo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe ittuno ɓe ñentini sunna baba en maɓɓe ɗum ko annabi Ibrahima alayhi salam. Haray si ɗum ɗon feƴƴi hande kadi hiwrodire noddugol siɓɓe ɓen yumma e baba e esiraɓe ɓen e karamokoɓe ɓen e tedduɓen e hoore ɓen ka diina e hoore ɓen ka dawla. Nodda ɓeɗo inna Allah tawni en hikka yo tawni en ko feewi, so tawnari en yo yaafo en. Si ɗum ɗo gasi tawi hara ka nder suudu hara madan on préparino ta bangal ngal heewi tef ɓanneɗo ñaame ha haare fije jale weltodirane jonnidire ko wiyete kon salima fo, jonnidire ko wiyete kon haray salima vrai. Haray ko ɗum ɗo wiyete iidi, ko ni iidi on hana juulirede ko ɓuri e raɓɓinɗingol. Si tawi tun non on tigi wawari heɓoyde ka juulirde yo moɓidir ɓeygure nden juulnaɓe ka nder suudu ɗe darɗe ɗo ɗiɗi, kono watta ɗum ɗo fuutoma. Si tawi kaka juulirde yewɗa a hewti a tawi a leeti a tawi ɓe salmini few haray ko darɗe nayi juulata. Sa ari noon a tawi ɓe hay si tawi hara ko ka tawi ya sakkitoro haray hande kadi ko darɗe ɗiɗi juulata ko iidi wonɗa e juulude. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, Allah tawni en hikka yo tawnu on ko feewi, so tawnari en kay yo Allah taw hara o yaafike en. Yo Allah wurnu en fodde ɗan gurnan no moƴƴani en, yo Allah ƴettito en ñande tawata ko laaka raw woni ko moƴƴani en. Haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko ɗum ɗo mi falno andintinde e nder o minitaji raɓɓiɗuɗe ɗo ka page meɗen Facebook Laawol Kisal, ka juulirde meɗen Masjid Ibadur Rahman e nder Bruxelles Laken. Musidɓe julɓe tedduɓe, ono wonɓe faborade jawle ɗen ko woni iwrde États-Unis d'Amérique, ko woni iwrde Espagne, Hollande, Angola, ko woni iwrde Afrique. Musidɗo meɗen fabori en ɗo iwrɗum Sierra Leone 100,000 francs guiné. Musidɗo meɗen guineteɗo Amamadou Wour fabori en 125,000 francs guiné. Wonɗo Algérie ɗi yaari lagine ha ɗi hewti ɗo, yo Allah yoɓu on fof ko moɗon ɓuri moƴƴude e joddi. E bandiraɓe meɗen wonɓe France, wonɓe Suisse, hewtinirɓe hara ko musidɗo meɗen honno koto hasmiw o ka pressing jawle ɗen ɗe foppuɗe hewti. Mi toriki Allah yo Allah yoɓu on fop moɗon hara koko ɓuri moƴƴude e joddi. Ɗum hara ko honɗum ko natal aljannatul firdausil ala. Maporɓe ɓiɓɓe yo Allah okkorɓe, maporɓe cellal yo Allah ho ndikkinɓe, huluɓe goɗɗum yo Allah ho danduɓe, maporɓe kaydiji yo Allah ho okkorɓe,
mako e modibbe yo Allah okkorbe maporbe beygol yo Allah hon okkorbe mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala mo be ko mapori kon sabu ko walliti fi on nokko kon yo Allah yobir mo natal aljanna haray hanki kadi lawol kisal be lansi fi lannitagol clinique on kameden inshallah don kadi hidon habba no yawiri no newre inshallah balde sappo den e lannari fi julirde den balde sappo den e lannari fi clinique on inshallah ben torama fop mo be yo wadu kala ko wawi wadugol hande ko arafa jango ko julde khitamuhu misk de balde do ko balde nyamugol e yarugol e jantagol inde Allah e kala fi judaro dagido mi darnira dum do yewtere ande haray mi do jogi do information inshallah hara tawata hina welay do wonki ha kono ko honno woni dum haray ko suka meden paykum meden maketedo alhaji Umar Diallo baba e makko hino make alhaji Mahmudu Diallo yumma makko hino make Aishatu Ba o suka do ko jibinande Dalaba haray ka wiete don Jamburuya o suka do haray o yaltino ka meden o hattanoma o humpitaka ila mois de décembre 2019 haray duubi makko din hino yara telen entre 18 ans ha 20 ans ko don duubi makko di woni yarde haray non o humpitaka haray ko photo makko onni ndar do sta hido renti inshallah ko photo suka mo yi'aka onni makete don alhaji Umar haray on fop modon musibe julbe teddube kala humpitido fi o suka do foti ko nder Afrique haray foti haray ko nder Europe nga otorama contactugol union dude Europe de ben ma haray o musiddo modon wondo e wowlude do ma dum haray directeur julirde meden de masjidu Bilal dum ko alhaji Muhammadu Salih haray ka numéroji amen dom inshallah haray numéro an on ko 0032 494 13 64 57 so humpodiri kay directeur on 0466 30 39 00 49 kala di onoddi dido ma kala oustaz ben si oustaz Ahmad Ba Anvers Amiru dude Europe de fo si tay ko France oustaz Marela o humpodiri e mabbe si tay ko Espagne oustaz Alpha Umar Barcelone madu oustaz Muhammadu Salihu Bari mahinka ngesa si tay kadi ko numéro oustaz Said o humpodiri si tay ko oustaz Bouria si tay ko oustaz Alpha Lié si tay ko Alaji Ousmane kala e cernobe niveau Europe fo mo jogi numéro fo humpitanido en o suka do wo maketedo on alhaji Umar Diallo haray hino tora yo Allah humpitire en no yawiri no newre inshallah yo Allah taw haray mo e dow sago makko cellal e balde ya rabbal alamin yo Allah humpitu en kala ko majjani en gon fof haray ko wonno do ko musiddo modon Abdallah Diallo Brixel ka page meden Facebook lawol kisal ka julirde meden masjidi Ibadur Rahman si muyo wo muyi haray en jango ka idi si Allah jabi si tawi kadi ko aksu mudum yo Allah taw hara o yafike so yettiti en wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa kullu amin wa antum bi khair o tawni en hikka yo tawni en ko fewi si o tawnari yo taw hara o so yafike so yettiti en wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin